Army Ronapin Poatum Taralang so Destitute and Vagrant Children School and Hostel along Kepado Somarapan Kapatu Ahormu Keron Anesan Kepachu Hormu Hortal Adol Kisu Aputak Karbianglo District Congress Pen Kachisong Tiki Langjun Water Supply Water Project Keklem Patangte Karbi Farmer Association Karbi Student Kardom are Berta long pen libertar hanbang thare harmony ben bertang ton pen arjik Army Materona pin potum Taralang so Destitute and Vagrant Children's School and Hostel along Damsi Kepato Ahormu Ron Dampusi Kadnus along Berta nang pali Dipu Taralang so Destitute and Vagrant Children's School and Hostel along Pregetom Army Materona pin potum Damsi Kiju Kepato Ahormu Football Badminton Carrom High Hui Rondam Hostel along Kedo Bangtrok Kebra Po Osomarapan Army pen Anesanta Pacho Dokbor Kacharli along Pacheton Dun Pen Kepatu Hinta Kenang Sot Lepen Kepatu Tek Chota Chokche Kisung Hud Monsam Pen Kidota Tek Nangji Puta Army Asaipu Somarapan Paretekan Hormu Horta Petrol Diesel Jangtu Kerosene Lepen Gas Adora Kele Kardu Alampen Karbenglo District Congress Committee Atum Pregetom Arni Dipu Rong Parpi Rong Be Akumlin along Kachesong Padu BJP Kachari Asorkar Jopa Dap Kenang Sot Ahormu Petrol Diesel Kerosene Gas Lapen Hormu Hortar Akele Ador ke paso Alampen Preketom Arni Karbianglong District Congress Committee Pen Dipu Rong Parpi Rong Be Akumlin along Kachesong Asai Padosi Puthot Ador ke paso Ahormu Ang Ador Pasun Nang Jibusi Ningje Teke Langjun Water Supply Water Project Keklem Patang Tedat Pusi Karbi Farmer Association Lapen Karbi Student and Youth Association Atum Akoi Kipi Alam Lada Card News Along Nangle Teke Langjun Ahawar Ararapan Fluoride Pen Kepa Jogji Apan Pura Teke Langjun Water Supply Project Asai Keklem Pangchenglo Lasso Project Kepa Tangji Apan Kedam Tang Suri Sira Cricket Home Kripli Anekan 1864.60 lakh Lapen Suri Hinira Kripli Kripho Anekan 1407.55 lakh Atangka Panonglu Laso Atangka Angbong 659.8 lakh Atangka ke Contractor Atum N Edlo Bonta Romaran Apan Kemesen Kijun Alang Pirek Telang Pusi Karbi Farmer Association Lapen Karbi Student and Youth Association Asongja Atum Ningje Kam ke claim ke Patangte A contractor Ram Outer Swami Amit Swami Lapen Bharat Bora Atum Apan Prabjin Pen Blacklist Binangji Puta Songja Atum Kehang Pado Item labangso chloride ka control ji labangso scheme NLCPR pen angka sengson la so puthak niltum kwan ke tang te la sonang ka humri ke wang along niltum ke thek kon long bangke la dak bangke akama teng pulo te niltum ke lang damat teng ke tang lab lo sigitin stapinia ni anda dak bangke tang ti sinon anta murim sang sido la dak ka la chloride ka kai fek area ana tum bangke pinia ni anda Chloride alang si junang bom si asu pen cenglok are pian ta hinolap lo la son si ammonia atum arta ke kompen kichina la son samedak penang ando lo tame council Karbianglong autonomous council pena bangke ladak atok anu atum han bangke lahai kanghon ka jinso avesi non puan ta ladak ko an si kam tang ma tang ti mala sonang ka chelang bangke piniar ni anta niltum paper media long same niltum ke thek long ave la siniltum kagos ke hang ateng peniltum han Kagos tame niltum hanang produce ahe niltum dak kagos koan ma kelong la soteng ban niltum kelang dam bus tame la dak bangke niltum thek long lo kupi si kenang ma sonana bangke ave la siniltum pen kachuning ri niltum join team mate join organization niltum KFA la pen KSY hen pen niltum adimana bang ke prabjin pen la suakam bang patang si rong arat atum han la bang sualang papajun long ning Lai silo la pen hinie bang nil tumat di mana bang kelalo la da kontraktor la so scheme long kacirap duna kontraktor tum ana phana bang ke blacklist bilap ning la bang so mena bang kelalo Ramwater Swami Amit Swami la pen Bharat Bora la bang thom tum han bang ke Prabjin pen ing than lap ning la pen la so scheme long chali alang tum han kang khaning bang ke athet khek dam long lo dam ta por same Gop College along same science block along ke alang tum Ramwater tum si bunai lo tame hala so ka bunai long same alang tum bang ke arona teng pe alang tum bunai ci patang ke si horm
haladak kuson manon akam bangke ningkan isita belang sampai kacing hang lason si tek long kalar kuson si pineng ma sampai alang tum bangke klaim pameme lasi nil tum pe chuning ri bangke latum along ladak det kali latum penang anadim do latum bangke arona teng pen kam ci klaim klasik poisa abangke draw lap diti lasi latum han bang prabjin pen Karbi Anglong Autonomous Council ahin pen alang tum han bangke blacklist bi si kewangila por sampai alang tum han bangke kam ki pipon pe dia fansi nil tum ahin pen chuning ri dan malam support han bertamo tanpa niksina. J&J Mandu has come to twist your taste with ethnic traditional dishes, noodles, rice, main course, beverages, soups and many more. A restaurant that makes you feel alive and energized. You can be out there enjoying the things you love. Parties like wedding parties and birthday parties are also taken up. On any occasion, the order must be given at earliest time. For more queries, please contact 9435-925-116. J&J Amandu, Difu Karbi Anglong Birla, near Bharat Petrol Pump. A family restaurant, a part of your family. Ganj Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo. Lasinang tum Arniwang kenang sot kecuason la penthesri alang hithi kulat along longpon ikji. Kang sirtang kijun alang tharwe alang theso alang kecu ajam tu tharmit aduk thelua kreng chitronola ukthor pen chenglok ongdung hemalong akenang sot hormu longpon ikji. Turkimi outlet opposite LDRB Difu Karbi Anglong Assam. 10% off in every kitchen and dining items like Hawkins, Flux, Milton, Treo, Shreya Iron, etc. 10% off in makeup and cosmetic products. And grocery items. Come one, come on. Grand opening of Bazaar, India. A shopping mall consisting of various quality of gents wear, ladies wear, kids wear, and tremendous quality of household items, accessories, etc.
Difu Main Market, Old LIC Building, Karbi Anglong, Assam. Looking for your needs? Visit Bazaar India. Dhinamo piputat bertalong wang thulu. Student and Youth Justice Pen. Preket hom arni bali bothar along armu chingrum amai padoposi. Bogojan pen nilitum pherangke card news along berta nang pali. Student and Youth Council Bogojan District Committee amai phulong bamon rong hangche pahempu pen ke pado armu chingrum amai along MP Barim Dr. Jayanta Rongpi HSDC amai phul Laichan England EM Barim Ruby Kumar Phangcho pen chenglong pen an asongja tum chetong tun MP Barim BJP lepen Congress aphan sorsar se BJP lepen Congress asong hinike hemprek hanghe pusi ningje Karbi Anglong hemprek ke hang asong tum kedokok ajoine si Assam Assembly Speaker Karbi Anglong aphan nangke pha pusonta Dr. Rongpi pen ningje thu Ada berita bang la pasi kang ton ponigla dumit thangbe kurwang thu